Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje, biteye agahinda ibikomeje kumvikana mu karere ka Kamonyi. Abantu benshi bahamutse, abandi imitima yabo irahagarara bitewe n'impanuka ihabereye ihahamuye benshi bagiye batandukanye. Ni nyuma y'uko abari bavuye mu bukwe bose bakoreye impanuka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Abantu benshi barahakomerekera ku buryo bukomeye, abandi nabo bahaburira ubuzima. Mbese kuri ubu iyo mpanuka yaba yatewe n'iki ikomeje guhahamura abagiye batandukanye? Ese inzego zitandukanye zaba zatangaje iki kuri iyi mpanuka ikomeje guhahamura benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu karere ka Kamonyi? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko hariya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru mabi cyane yumvikanye mu karere ka Kamonyi, aho abantu bari bavuye mu bukwe bose bakoze impanuka, bamwe barakomereka abandi nabo bahasiga ubuzima. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi mu batuye mu karere ka Kamonyi bakomeje guhahamuka, abandi nabo ubwoba ni bwinshi, na n'ubu kwiyakira byanze bitewe n'ibyo biboneye amaso ku maso. Ni nyuma y'aho abantu bari bavuye mu bukwe bakoze impanuka iteye ubwoba, ndetse na polisi nayo igira ubwoba bitewe n'iyo mpanuka yari imaze kwibonera amaso ku maso, nyuma y'aho imodoka za minibisi zikoreye impanuka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Ibikomeje kugenda bitera ubwoba bagiye batandukanye bitewe n'abo bantu bahaburiye ubuzima ndetse n'abahakomerekeye. Iyi mpanuka ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Ukwakira 2024, ibera mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika. Habereye impanuka ikomeye cyane ya minibisi ebyiri zagonganye, abantu 3 bahita bitaba Imana, abandi 37 barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru kandi yanemejwe n'umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Kayigi Emmanuel, aho yatangarije itangazamakuru avuga ko iyo mpanuka yabaye saa 4 z'ijoro, ibera mu mudugudu wa Nyarusange mu kagari ka Karengera mu murenge wa Musambira. Ubwo uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda ubwo arimo arabiganira n'itangazamakuru, nawe mu kinega cyinshi mu magambo ye yagize ati: ni imodoka ebyiri za minibisi zari zikurikiranye ziva mu bukwe kuri Sete Famille zerekeza mu karere ka Muhanga. Bageze aho imodoka imwe yari iri inyuma igonga yari iri imbere, iragenda igwa nko muri metero 30 igaramye ya yindi y'inyuma, nayo ibyuma byo mu muhanda birayitangira ariko biyisaturamo kabiri, ubundi abantu bari barimo bose barakomereka. Benshi mu bayibonye imitima yabo irahagarara, abandi nabo bakomeza kugira amarira menshi ku mitima yabo ndetse no mu maso yabo. Na n'ubu ibikomeje kugenda bihahamura abagiye batandukanye bitewe n'iyo mpanuka biboneye amaso ku maso yabereye muri aka karere ka Kamonyi. Uyu SP Emmanuel Kayigi yakomeje avuga ko iyo mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko k'umushoferi wari utwaye minibisi yari iri inyuma, kuko aho bari bageze ari ahantu habi cyane kandi hamanuka ku buryo bukomeye cyane.
Izo modoka zombi zari zirimo abantu 40 ubwo impanuka yabaga, 3 bahita bitaba Imana, abandi 37 bose barakomereka ku buryo bukomeye, ariko 6 muri bo nibo bakomeretse bikabije, na n'ubu barimo baritabwaho n'abaganga nuko bigoye ngo, ariko Imana yo mu ijuru irahari ko nabo bashobora kutabura ubuzima. Mu bakomeretse 3 muri bo bajyanwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali, abandi bajyanwa mu bitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga, mu gihe imirambo y'abitabye Imana yajyanwe mu bitaro bya Kacyiru biherereye mu mujyi wa Kigali. SP Emmanuel Kayigi yagiriye inama abatwara ibinyabiziga kwitwararika ahantu aho ariho hose bagenda badakoreye ku jisho, ndetse asaba n'abagenzi kujya bakebura umushoferi mu gihe ari gukora amakosa, kuko abatwaye ubuzima bwabo ko nabo baba bagomba kuburengera. SP Emmanuel Kayigi kandi yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, kandi avuga ko abakomeretse nabo barimo kwitabwaho n'abaganga, ko mu gihe cya vuba nabo baza gusubira mu buzima busanzwe, ko abantu bose bakomeza kubasengera kuko harimo abakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Polisi y'u Rwanda kandi ihora isaba abakoresha umuhanda kwirinda ibisindisha, gukoresha telefone batwaye, uburangare, umuvuduko n'ibindi bibi byose byatuma batubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bikwiye. Yavuze ko iyo hagize urenga kuri kimwe muri ibi biteza impanuka zivamo n'urupfu. Tubibutse ko iyo ari KN Radio ugikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bose, ibereye mu karere ka Kamonyi, aho impanuka y'imodoka ebyiri za minibisi zari zivuye mu bukwe kuri Sainte Famille zikoreye impanuka ikomeye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira, maze 3 muri bo bahita bitaba Imana, abandi 6 nabo barakomereka ku buryo bukabije, ndetse abandi bose bari bari muri iyo modoka nk'uko bari 40 bose bahita bajyanwa kwa muganga, havuyemo abo 3 babuze ubuzima. Ibikomeje kugenda bihahamura abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Kamonyi. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tudahwema kubategurira umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi, mu gihe umaze kumva iyi nkuru jya hatangirwa ibitekerezo, maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Fata iyi nkuru uyisangize abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.